Anamina kwa wutula mani
Xa mina le ka Bhungeni va ri xirila ngopfu le ka Bhungeni, xi la ku vitaniwa hi xivongo xa mina lexi ni nga na xo yisa mani xivongo na mina ku vitaniwa hi xivongo xa papa. Mani na vona a hi xa vona vahlomi na kokwani va xi kuma kwaleyo, se ni phahla nkwembu ya vangoveni va lantswa va ni tivi va ni pfulerile. Loko ni vutisa papa vonwa ya nhloko navo va bisi va lava tata wa vona. Ni phahla nkwembu ya van'wanyana ku ve hava ni pfuni va ni pfulerile. Ni phahla nkwembu ya van'wanyana ku ve hava ni pfuni va ni pfulerile. Ku dyiwe papa ku dyiwa mani xivongo na mina ni dyiwa xivongo na vana vanga. Ni phahla nkwembu ya van'wanyana ku ve hava ni pfuni va ni pfulerile. Ni busy ni kha ni fumisa nkwembu ya ka Ngoveni nkwembu ya mina ni lava a yi ni kume. Ni phahla nkwembu ya van'wanyana ku ve hava ni pfuni va ni pfulerile. Mabadi i mabadi nhlongoriwe tirhweni ni nkwembu ni yi phahla mani a yi ni lwele. Ni phahla nkwembu ya van'wanyana ku ve hava ni pfuni va ni pfulerile. I magombogombo swa vutomi bya mina mikwembu ni yi phahla mani a yi ni tive. Ni phahla nkwembu ya van'wanyana ku ve hava ni pfuni va ni pfulerile. Valandzani va sola va ni tivinanyana va ni pfulerile swa mina a swi fambe. Ni phahla nkwembu ya van'wanyana ku ve hava ni pfuni va ni pfulerile. Malembe lawo hlaya mi ni tshama ndleleni ni tlhe ni pfupapfupa mi ni tshembile nkani. Monzane i phahla nkwembu ya van'wanyane. Xakudya xi rhandza munhu n'wananga, n'wana u tiva hi mana yena. Vele ku tiva mani kumbe na mina ni wa kona na khana phahla nkwembu ya van'wanyane. Xakudya xi rhandza munhu n'wananga, n'wana u tiva hi mana yena. Na vona vana vanga kumbe a hi va mina va kha va phahla nkwembu ya van'wanyane. Xakudya xi rhandza munhu n'wananga, n'wana u tiva hi mana yena. Vele a swi fambi kumbe xokonyo
va xava timovha ku sala wena kasi u phahla nkwembu ya van'wanyani u phahla vandawuri